Ibi ni byijaho bwa nyuma y'akavuyo ahamwe na no mwijirirano okwaruka hagombora ya bitereko mu district ya Mitoma ubu abantu bakurenga mu 200 okurwa mugomborora zona babirebe kunganyira mwanyogu okwakira indangamuntu zabo ahamwe nabandi kwehandikisa busya indangamuntu tikajibwine kandi ndiyo muntu momba abandize kwehandikisa mu kutunga indangamuntu ninjija omubyomba ngutindiyo kandi message nkagitunga kuba mpandika nija indangamuntu ebura hatogura mu rwego rwa mushanga kandi ndana no mujurano rw'abantu abingine babagira ngo baze Mitoma yaba tatungere message asimu aze Mitoma mani tidikumanya ekibatwetira aha no kutendangamuntu no kutudirectinga kuza Mitoma moni tine challenges ninjo mutunga indangamuntu babato mu system nabo babone nini kunaza kuzendangamuntu bashomere barenze ngo ishaza atongo tuhatanga abantu mwababingi hati immediately nibo batwesire gomborora hinkitana mweno hati bo bana bajangwe gomborora itanu zirimo abantu bashaka mbaza kubakora izo barimwe baho bamumbatura nibagira ngo hahingwireho umwaka gona behandikise bito ku rwobo no kwisi hati tine kirakozurwe ahakubaha endangamuntu zabo abandi nibashobora ngo endangamuntu zabo zikabura ngo konka tibakatunjere zindi ekintu ekiriyo nicumbagiza obuhereza kwa mukaga sofa ati you ready night z'umwaka kandi nkafuna first message yo kubanza iri kwereka ngo process yanjye y'indangamuntu yayika umunira offices Kampala konka sofa tinga bwine yindi message kandi already umwaka kwawo bakora batano bwire tuza kwenda yendangamuntu barize bagira ngo nangamuntu sikaba expired ngumwantene kunyuwenga bakwepa oraza Mitoma arugayo ngo nguzabitereko bitereko nguza Mitoma abamwe nibagira ngo bo batunjire endangamuntu zabo bite byoma ebyo kwata ebinkumuni bice okubahisiya obuhereza kugira ngo babase kutunga bona ngo bitu nibetombwita ahabwenje no ningwa ezibari kwabine kutambura okugamana baija bwashesha bwira kwija hamwe kwakira indangamuntu uka tuwayikaho ikishaza gona alime gomborora hihi itano twashanga bine ku ibiri twagira umwijura mu mwinji nejara yatwisire hati titune chokora kushanga umuntu urenda kugasha kumutakarire ine kasente ko kugira umuntu wa boda gwande neje ndakuruza aina ikiraha twabanze twaze mu naka mu muri yabaruka bateye bo mwataheru ahero ko batu mutere nyiriri baza mu rugero abaciyanga abegombora yaciyanga ombateganisibwe embereje harimo n'abana b'amashomero abari kugira ngo ibura ry'indangamuntu ribaretire kufera binji handikisha ishomero na ijana abajyango nafuna kuvuta kadi yanje yo kutira karuru kandi information yanje yo ndangamuntu ni heri naje hano agombora naikaho bajyango ndangamuntu agene kujibura bitano cyo kwa mukaga kandi hatukunisha nashanga ndangamuntu yatari Innocent Kayo uri umuhezi wa mukuru wa Nira ho muri Mitoma ahashongeji nagira ngo abakozi mu kitongore ni bace munonga ukora nkuyanja y'abantu abari omwanyogo abutafu nendangamuntu zabo hano bagumisiriza akobe ndangamuntu eziriho nizo tuyine kandi nizo tubahereza ezitariho nazo zayija district tuza kuba nituzireta amagomborora gabo bunayongera ashoborora ngo byuma bya karimagezi ebiriho nabyo nibice okubasa gukora aha abantu ombwire banza turi ba staff bace munonga muri Mitoma konka tugerizeho kuronda abandi abantu bakubasa kwasizaho twine computers ibireze kugaba ndangamuntu twine na computers ishatu eze kuhandika abana bato abebembezi ahamwe n'abatura nibashaba government nabibyo bushoborozi okureta obuhereza hihi aharengo regomborora nko miringo gumwe ogwo kucendeza nshohoza byentambura ahamwe n'ebindi nishaba ba MPs bitu na munonga right honorable deputy speaker na honorable Charampe tutere yiraka endangamuntu zigaruka mu rukango kuzabiziri gasha kwa Samuel akanyijuka muri Mitoma Tumushabe bena